Nakadaw ka jing pansateng juga sarkar ban pendap ya ka jing pentrai ya ka Kanshi Hydroelectric Power Project kasenjuk trai khandau sangriang maupun area leng bau ba Rosyam merthong ubade Vice President kala klibiang ya ketiga mat. Habai kran berkinau tok kubor menta kala asngi ublai ka shipau tarik naitung ulong ba kasenjuk kamhun satya ya ka project. Kunta ula kentu ki laingut kinom ikmat jo ki lai teli ki constituency ki bagate ka project kadan bakin penurulong no ya ketika project nakabenta ka jimentoy jong ki pajba jong ka jela. Wangikan kecil semulungo ke bakrau ya kecil lek pelengok ke sultan nakabenta kami. Bayangan ni ke projek ke bala menuak survei dan ke company pramu tersebut nanti kami mencuba bala pentip sini pakadon saus pasal kami kemud. Hadin Muslim ajar hiau ke sultan Meghalaya dalam IT ILOC sana company ke antara company yang kena projek ke jami balaya te agreement bagai company harus menjadi but hadin katu la pendep ya ka TBR ya ka survey house name arajar kau kan pendep name arajar kan hendrai ka pangi lengo kalong ba la kharwais nam binti adu meta kani ka sarkar bat kani ka company ka penlengo ini kita raja bahadu menta kamu ya kan ke projek jar kimle ye sakali pelengo yani kum kita raja nama kajing wanra ya kan ke projek kalau long kajing mentoi ke ba crowd kham tam yani kum binon hasnong ya ka district bergawai bat ya ka state bergawai nak kita kani ke kam berpemit boarding hanika ke wa kisi ke jawi makani projek ka ba ngingiyo kajing mentoi kiton kumba kisnong kumu pernah tadi kisnong kibadon hasnda juga projek kibangar kecil cakla juga projek kim don slok hadu menta pada ingat pada pentrai le projek kini kisnong parok hoj kinyo pentai ke slok lagi bagas slok wa company ke hapan sna bandek lagi pada pentrai ke projek kini hasnong ru kinyo pentalang ke slok tingi rap ya sungsi hadu menta ba kini community kami hasnong kimnom cia bat kimnom olong hadu menta kisni bagi cimutoi nak nikah projek kalau cimutoi ke bakrau nama katkum ke agreement ke pengiriyo bali ya peklen ya ke cingete yang surkar dan kat bagi nikah antara company kawai kalong hakamang cipelut dan ke projek kos dathok bagian ai 10% nakamang cipelut nakamata ke local area development ya kita kisnong ke hapus sakta di house nama dan nyau katkum ke cing thok ke jongki lamang in projek hadu san jar kelu ke 10% kalau banpoi di san poklu di ai nak konta ke lokal area development kani kalong tim to ke bakrau but hadin kata ela tap de kani projek ela perni ke boarding electric la tho agreement ba 8% kan 8% ke company kan ai free power electricity ya ka state Meghalaya ya ka sarkar Meghalaya but 2% ki ai bentana ke benta kino hasno di kini kalau cimutoi ke bakrau nak banta katong katain kajongi ba susu nang ta ki kam doktor kalau tho ru ba kat ki kam je bala aka por pentrai projek NI banta cikilokal area doktor padani kalau cimutoi ke banta jongi but abade kapat kakam kecam la tho hakata agreement ba katkum ke cingkhan dia jong pistan pada ini ia kena projek. Kalau orang bakilah don berungkam hadu 8,000 mut, kibadai berungkam hakani projek. Nam ta kisah jadi grade A, grade B, grade C, grade D. Bat kumalong mata, jadi ia kacinun kam ke bakrau. Nak mata kinong hasong jungi, hamtam dekat han, bat hakajarai berkawai. Ia kacing bomyok kamyo jam, jong kinong hasong jungi. Losong ta, kapalakas ni, kapinun kam. Kacing kiu jong jauh kahan, kacing warna iki kenjatoris, kacing jong kai persai, kalong berukam. But kam tambe kumbalong menta, itu ni susi ngatai nagaliang jong barak koi kinong hasnong kajalam Meghalaya jongi. Kumbalong menta, bila don ini jong bakrau, kador jong kabaila ini kalong kabarem, kabakiu dor, kacing pelip elektrik, kabakakha, ini kabagi susi kalong ba, kani ke projek, kabulai ulas. Hau kerpang yang kau wak jongi, kau bit penik boarding apa kani kibuat projek,
mereka bani lengok bandai kini sarkar ka juni hadu menta kaburi ya kan projek ba ni sutu ba kan projek ka juni kanom ja ba kanom ya katang im mereka don ka jing buri jongno na teng kini kinong sosial jong paste ka juni bat kham tame ya kini yaki MLE yaki minister kibdon menta akan dikasarkan MDE bat kham tam yaki laingut ki MLE yang MLE jong nongstoi maka BR MLE jong kamau sundut ba midfield use bat MLE jong rankor ba fuse marwai kham tam kini laingut ki MLE kila dai ban ya terang bangi akan dikenti nak benta ban penulong no thikana yakan projek honor semanwan